guys gitu. Kita udah nyampe di Pantai Soko. Menikmati pemandangannya. Halo, Bali loh. Mau Pak Gamelan anu apa namanya interaktif. Yang pada anu abrasi. Orang 90 kemudian. Tuan bilang lah. Coba gimana kesan-kesan Anda? Ya niki tiang saking Banjar Baleagung Tolong mantap kamera ya. Bu, gimana kan pesan Ibu? Kampus kampus hati. Halo guys.
Pak YouTube bukan. Gimana? Wah, anu wawancara aja anu panitia kayaknya gitu. Theo lấy nè thế đâu, lên xe thế đâu. Lasti Purnama Kedaso guys. Semalu sebenarnya. Cewek semalu. Halo guys. Gimana kami isi lembek? Subrek gitu. Sukres. Usia tu. Pas saja neneng tu, jangan cara siap telap. Hah? Atau gulang gigis, dua pas mati itu sat-satan.